Mangalok sami mga pagaryami suyan o kantok si iko Allah na gusto panalamat si iko kadnan tanong Rabbul Alamin. Sabab sa giyang kaya kapapantagan na rakatanong oras lagi sa oras ang pinili si iko. Kaya pangalan ng Allah, kaya na Allah si iko mga ulan-ulan. Kaya isugawi aaluan at yung aming papantagan pa na si isa giyang kaya bulan Ramadan. Amin papantag ko na si Isabiang Kutwa Ashrul Awakhir aron turun agyang Kutwa Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam alaylatul qadr agyo turun na sukya gira wallahu subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr yang Kutwa ang punabaynina yang kaya kapapantag na rakatan wagawi kapapantag na rakatan oras na sing papantag sa giyang kaya alungan adyumha ada na ito magayron wallahu subhanahu wa ta'ala ay sa kauras o pamamattabu sorry po na Allah po pumangni sarila o diina limo si ikukad ng tanwa Rabbul Alamin na sigurado na ito magayron wallah unaan po na ito namin papantag si isa gayang kaya bulan Ramadan agi isong palagto po nung suwamal uman isa si kumato harap rin agyang kutwali mo wallahu subhanahu wa ta'ala ayat katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi sadan ati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa mga tao apa mo sa kanya nagyang kaya Ramadan Arab penasiku lima Allah para tiada nasiku Allah na kusingan ini nasiku lima Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi na ibrilahu Allah subhanahu wa ta'ala yang kutu am yang mauna adusalian si tanu kapapantagan sa gayang kaya bulan Ramadan nami itatabukan na si isa gayang kaya Ashrul Awakhir agi so inabi Nabi sallallahu alaihi wasallam apunagut tamanan ang mga tao adin amatatago si iko puso yan aparatya si iko Allah kakagigi suri yi sumas aron turun na sa Laylatul Qadr agi ang kutwa Laylatul Qadr natumo ali susang bulan-bulan ayatin bulan yan si iko mga ragun na 80 agun ng patulan na yun to'y upama kagyang kutwa magpagili ng urip pa ng Allah 80 agun tulurabun agu patulan na umat na bagyang kutwa isa kaluluri at tumurunun agyang kutwa Laylatul Qadr adurun di magamal sa amal aswaswat yan si iko Allah amiyong kita si iko sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam na tumuto adigyang kutwa piyagamal si sagyang kutwa miyaka 80 agung tulurabun agung patulan na tumuagyang kutwa isa kaluluri mangawin po Allah subhanahu wa ta'ala sa kataniman tuwang isa sa lunga pupudin ko sa gilang kaya mas na adilin abarakata may rampay si isa giyang kutwa ano pula agut teruragun sabab sa miya ka ito agiyang kutwa mga idinutano ayadun akalilidan iman to na adun ni kaya terupulo yan na miya karanig na giyang kutwa papatay so di kumalok sa lagi di akagkaruro ulay nga gusto mahuda di tanong na nakatawa ni kapagatan mo marapatano agiyang kutwa kapatay ginani sa katanong mga ulit po na Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na marinig para doon tanong ang kutwa amalit tanong kailangan na maprunutut makas nakambal tanong sa lutut tanong sisa diyang kutwa anuhan amawri kakalian tunabay ni diyang kutwa kapag sumer katanong sa diyang kutwa mga pakuran diyang kutwa kabulitan na din agad papakaraw si kumat tuhan ay tanong o di ina mga lutut tanong iba makaraw iba tanya tanong yan ulitin sa diyang kutwa di dalam agiyang kutwa kabulitan tanong mga ulit po Allah subhanahu wa ta'ala tiga ka na ayang bugana ka na sa isang makamput oras kadiyang kaya katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam amya panutulian si isa giyang kutwa anungan akap kumawa amatang kadagyang kutwa mga tao pakasulod si iku surga na kumatang kadagyang kutwa mga tao pumakasulod si iku naraka idha kana yaumul qiyamah ayamati Nabi sallallahu alaihi wasallam kamakatindag giyang kutwa anungan ak qiyamah yakhruju min jahannam jinsun min aqrab napaliwati Nabi sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa binatang abuna si iku naraka ayang aranian na orang rasu bisama isa biagyang kutwa niyan ayaka puruyan na sidang kupitulapis sa langit wadambu ila tahta tara na ayako nakap yang kutwa ikugyan
Uli nagyang kutwa mga kamarihan na sidang kurida ng maulugpa. Wafammuhu minal masyriqi ilal maghrib. Nagyang kutwa nga riyan na sulong supaglatan o subangan na gususulpan. Ito din ingat kalagyang kutwa pakaliwa o nadaapunan sa iko na nakadihannam. فيقول أين من حارب الله ورسوله نبي تورو نجيان قطو بنك أولي نجيان قطو أوران أندس ما توكل من رسول الله نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أندس ما توكل من نجيان قطو سبوك ترم الله أندس ما توكل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يهبط جبريل عليه السلام ورياني أن مباس جبريل فيقول يا أقرب من تريد Teruna Jibril alaihi salam ay saya nasi sabiang kutu orang. Hai akrab, hai orang anturai pukul anak awli anturai pumilai naka. Wa yaqulu al-aqrab uridu 5 nafarin min ummati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruna yang kutu yakal orang. Pumilai naka natigin uri na dia kan diimbukan. Adiang kutu 5 kasagrupong apresi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paganero na tigyan na mga tao at tumiyagap sa sambayan. Mga po na Allah subhanahu wa ta'ala titukum madakal alalaman at kinip sa parang Allah subhanahu wa ta'ala uli na kinip pangalakan Allah. Sinisabihan kaya mga tao ay itagakiran at yang kaya sambayan. Nabi sallallahu alaihi wasallam na sisabiyang kutwa kiyat ni Arajan sisabiyang kutwa kiyat puliwat na si ko sambayang namya panutulian nagyang kutwa mga tao absiksaan sirang si ko narakadihannam. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة المعراج طائفة من الناس تضرب رؤوسهم بالحجر فتتهشما ثم تعود إلى حالاتها الأولى ثم تضرب مرة أخرى وهكذا فقلت يا جبريل من هذه الطائفة؟ قال هؤلاء المقصرون في أداء الصلاة الواجبة المتهاونون فيها حيث كانوا ينامون وقت الصلاة العشاء ويغفلون عن أدائها فيؤدبون بهذا الطريقة. Syaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam si kumasak yat merajakan si sabiang kutwa kalau kami nak dia ko pamisi tanam yat Nabi sallallahu alaihi wasallam sunara pagranam Nabi layakan at Nabi yang kutwa matau yang kutwa grupo pamisi kumatau tudrabu usam bil hajar hadi pamantuna nama atura yang kuturiran fatatamshama thumma ta'udu ila halati wal ula lagi yang kutwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adikiran di pamantul atur sesagiyang kutwa mga uruiran na pagpunabunsa at Nabi sallallahu alaihi wasallam agiyang kutwa uruiran thumma ta'udu ila halati wal ula uriyan yan at Nabi na uman maupag agiyang kutwa mga uruiran napakandudong kumana sesagiyang kutwa uruada damabungkag uruaan daw ثم تضربوا مرة أخرى uriyan yan at Nabi na buntulang kumanat puluman na maupagman agiyang kutwa agiyang kutwa mga tao fakultu ya Jibril pero Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Jibril man haula antauna na mga tao antunay mga dusa mga tawanan pero Jibril alaihi salam haula al-muqassiruna fi ada'i salat yan sumaat wa dinang pumumplito na sa mga sambayaran al-mutahawanuna fi ada'i salat wa sumaat wa adisiran di bukal si sabiang kutwa kipitunay nila na sa igo sambayan mapasukan ay tunay ran at yung kutwa mga sambayang iran na kibubukalan siran Dilan na magpipigil agyang kutwa kipupantag na ng siiko Allah kaya na magpipigil agyang kutwa pimgulang at kabibimgulan na siran kabibimgulang kiran sa kiyong kaya dunia waya na muna magkasala nagugyan na tigo na biso mga tawang dunin kumagyan kutwa wakto na di siran di mamakaturog sige sa kiyang kutwa wakto ay siya nagina na tigo Jibril alaihi salam imanagis sa agyang kanan ang mga tao Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala Sisa yang kutwa mga tao at tumiyagat sa
ولا تذر لواحته للبشر ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم من المسكين Sisa yang kutu mata padisal nagyang kutu mata siksaan sisa yang kutu neraka sakar Fir'aun nagyang kutu mata qalu lam nakum minal musallin da kami tigil mapa da sisa yang kutu mga tao mga barasang bayang ay ana nagyang kaya mga tao siksaan sisa yang kaya siksa sa sakar naging sumato din panambayang initawag kira nagyang kaya sambayang antun ako nagyang kaya sakar antuna siksa yang kaya sakar iditilag risi kumata waktu nirag sa sambayang na ayat yawsayang Imam At-Tabari rahimahullah na ila tubki lahman wala adman wala daman illa ahraqatuhu yang kaya tigyan na siksa sakar na apuyana na siya kunaraka la tubki lahman adidin aban yang pelambal sa umatau wala adman na adidin aban yang pelambal tulan umatau kapalan yang tulagan wala daman na aban yang pelambal in tanah susupun adyang kaian pun abay ni nasiksa sakar Biarlah pun Allah wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun sangat atibu Allah subhanahu wa ta'ala abiyan ma'atau ayin bereniran adyang kutu asambayan ay gila disiran di sambayan natibu kalang siran yang kekun awal ay titilaga di si kumato limbuko-buko na si kudirandi ka sambayang makaisa na disirandi sambayang makaisa na disirang sambayang nagi na natigil na ubalin kadana na si kunaraka jahannam balin kadana na si kunaraka jahannam ititilaga di si kumato ada pamarat tumiyagak sa sambayang ingin bereniran agyang kutwa sambayang ayami adaw Nabi sallallahu alaihi wasallam na alwayl wadin fi jahannam yarwi fihi kafirun 40 kharifa qabla an yabluga ta'ruhu yang kaikona antun agyang kaikona pumutwa na saway ay siksa si kumatawa min bereniran na si kusambayang na balintara na si kunaraka udina lang dumana na si kunaraka at pagulugno na adyang kutwa mga tao anya mga Diyos ikuala na mga kutwa mga tao at tumiyagag sa sambayang ining garay maniran adyang kutwa sambayang ay kapuro adyang kutwa lang na ulugno na adyang kutwa mga tao pagulugno ulugno na adyang kutwa mga tao niya mungkir si ikuala 40 kharifa sabat pulahun nadi penakiraw si isag yang kutu ampas-ampas agyang kutu kutu na saway Syekh mana si Imam At-Tabari rahimahullah ayat kinirap aniya na sa diyan kayaway Tigina anna al-wayla wadin so Ibn Abbas radiyallahu anhu anna al-wayla wadin fi jahannam yasilu fihi as-sadid so tigina suwail ay ititilag sa diyan kaya mga tao ada pamarantiya ititilag sa diyan kaya mga tao at tumiyagag sa sambayang na balintara na uli na lang duwala na si kurarapa jahannam yasilu fihi as-sadid ayat dan ayat kutubayan nagyang kutwa mga dana apu sa diyang kutwa mga tao si kurarapa mga dana uli inarugu ayat dan ayat kutubayan nagit ay titilag na si isa diyang kutwa mga tao ada pamarantiya so Imam Al-Qurtubi rahimahullah na ayat pintir ayan at tigin al-wailu wal adabu syarif yawm al-qiyamah fi jahannam so at tigin asway siksa na amin katararu ititilag na si mga tao tumiyagag sa sambayang ikatulwa bagian ng mga tao ada panambayang na mga tao apakaslang silang sinisad ng kuto pembetulan sa gaya siksa agaya yutusuk yagira wallah fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salat wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna gayya
Pagkasang pikiran at tigo-tigo Allah subhanahu wa ta'ala kaulian nila na diyang kutwa pumakas sambi Adha'us salah apabila niliran agiyang kutwa sang bayang wattaba'us syahawat lagu pabulutan nila na agiyang kutwa baya aginawairan pasawfa yalakaw na baya na sigu-siguradun na tigo Allah paslang siran si isa agiyang kutwa asik sa agaya. Ikadua mga uripun Allah apangan ang kanapupunilain agiyang kutwa binatang amya kalala apkalim si isa agiyang kutwa anuan akyama nagyang kutwa mga tao at tumiyagap inis adin at tamukyan na adin niya nabagi sa diyakat mga tao ay adin nabigin mo yung kiran Allah subhanahu wa ta'ala at tamuk o ngayon na dahil din magpikir agiyang kutwa pitunay nila si isa agiyang kutwa ibugay kiran Allah kabinar agiyang kutwa mga tamukiran iiso niya pangagusay agiyang kaya burutan mo si isa agiyang kutwa Aisha kaya ito Aisha awad na pirak, awad na tamuk ka makapagal ka sa ganong ibu namanya patut teraka agiyang kutwa kan dia kat si isa agiyang kutwa kaya patu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayam yadatuna su Abu Bakar radhiyallahu anhu na adina mahattaw asumi baksi Abu Bakar na disirang penjidat na disirang isumbayan ini suhu Abu Bakar radhiyallahu anhu agiyang karena mga tao na pamunuon silang upama kadisirang bigay sa diyakat sumiyang ka sa Umar ay kaduto akulit mo si kukakuli Abu Bakar radhiyallahu anhu na aturat sumiyang ka sa Umar katigin agiyang karena mga tao na sasaksi aliran ayat tuhun na sa Allah iwaliran ka pendiyakat antur ini sumbu Abu Bakar radhiyallahu anhu walau kunta ya Umar amayat tingin sekali Umar wala tu'di zakata malaka la amartu min jundil muslimin ayat tulak o pamatigin hay Umar na saka na dingkat tingin ibagay suliya katot tamokpa na ibagkat tingin kay subo ka na si kusumbero mga muslim abong mong kailan yun ang ikinibon ka dun o kaya to Abu Bakar siya sagyang putwa mga tao adi sirang bulay sa dirang bulay sa dikat agiyang kutwa mga tamukiran Sipmang ko Allah si isa agiyang kutwa kini pangalap kaniran kini pangalap kaniran si isa agiyang kutwa mga tawa nila yung bulay agiyang kutwa mga sadaka uli na mga dikat o tamukiran walladina yakrizuna al-dahab wal-fiqda wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim Suatu Allah Muhammad susiranuttu والذين يكنزون الذهب والفضة سوسرنت واتقوا الله سبحانه وتعالى بأن مران أجن قد وبلوان أبو فرق ولا ينفقونها في سبيل الله آديرا بغيش شريقة أولينا ديرا بسطوة سيئك ولغان سيئك والله وبشرهم بعذاب أليم نقود مرتران لكرا أتقوا الله أجن قد وسيك سأمالي فرس يوم يحمى عليها في نار جهنم أجن قد واتمكرا أتقوا الله سبحانه وتعالى Nambuina metigo Allah apuri sasiku narakajan nafatuwa biha jidaruhum naipuri sametigo Allah siku mga bungiran wajnuhum nabugiang kutwa mga kiliran waduhuruhum nabugiang kutwa mga kurikuliran Fir'aun Allah hada ma kanazum yatigo Allah supyari mu'yu paduku hada ma kanazum li anfusikum paduku ma kuntum takrizum yatigo Allah supyari mu'yu at para po mga ginawa niyo nata amin niyo sungalin at pianimu iyo mga ulit po Allah sumataw at kiyabigan mo Allah sa kakayaan na uli na adin na agudriyan sinisagyan ka ang ipantag si iko kakayaan na si iko niya ato niya na bagay sa liyakat na si iko anuwa na kapakatali mas anuwa na mauli nang bunuin ay pirinsa sirkan niya na ipirinsa si iko niyan ni anuwa yung kutwa gurulutan mo sinisagyan kutwa ko kalurui amay kay pirinsa yung kutwa tamang utaw sinisagyan kutwa niyan nagtaman sa malalasun agyan kutwa kubal agyan kutwa kukuntalian sa agyan kutwa kasakit agyan kutwa pirinsa sinisagyan kutwa anuwa na mauli ولا يحسبن الذين بخلوا بما آتاهم الله ويتكتبون التقوى الله محمد كبيرات sisagyan kaya mga tao ini peligit tuwiran agyan kaya ini bagay kiran Allah apado kumakalbihan wa khairul lahum ayat na ang kapiran sisagyan kutwa kini peligit tuwiran kumatamakran wa khairul lahum nagyupi mapiakiran bal
kum syarrul lahum nabi dia tuati wala ma inuka na yutu dia karat-karat takiran sayutawakuna ma baqilu sigura jannati wallahi patumami ibumat tumami kirana yang kutua manina ini pelibetiran itu gura mikiran dun yang kutua manina ini pelibetiran agi itu surat kemutiran si sagiang kutua man akiyama walillahi miratus samawati wal ard suwallahi kirk siiku maha kaya ana siiku langit na kusuruh lupa wallahu bima ta'maluna khabir suwallahi manin amat suwallahi matau siiku manin adiniling galabakan maawri penuh Allah si sagiang kutua kapakadar patanu sa almana mauri nambutinanan wala apatong ay pumatong si kumato at namatang kiyan adun abrak yan ang budawan adun yan din mga pamigil agyan kutua kamugin yan si mga miskin si mga muslim inang inugarigyan kutua mga muslim na mga miskin si mga muslim na tingin sila na makarunong si sagiang kutua mga kalgudamay na si sagiang kutua kami miskini sisa yang kaya kapapantagan na sila katanong na adin na mga ito ay awida kalian ato na mga rin tigini patangas ato na mga rin pusa si kukagumi ato na mga rin minuntikan ng karni manok uwi na din yan na mainang ka adin na mga pagaringan ro ay masisingan niya na ato anyat tanong mga rin nakakuha sa gusa tanong uli namin tuntas tanong apian to na inibigay kira namin tuntas siya nagtulim aniran mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala ini na rin wala agyung kaya puasa ka antar mga pananggilan antar mga katarbiso mga pagalitan wa mga pubri mga tao na din ay ako masisingan nila na anjuman ay kapakweran sa may puseran na adin na po mga tao ay masisingan nila na anto na mga diipusa dengan dia pamulan na sisaging kutua tapumuasa nila anto na ipusa na dunia na kanto na dunia na tumaswa nambali na ito pirinsa ng Allah subhanahu wa ta'ala si isaging kutua kapakadtap na depan niya na si Allah so Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatru'yan ma min sahibi dhahabin wala fidda dan nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau adana tamukyan adina budawarian agupira kami akan isap la yudilna hatta dunia ni bagai agian kutwa kabnarian agian kutwa tamukyan ila kana yaumul qiyamah inun ta'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alungan aqyama subihat lahu safaih mberoin apirin sa ayun pirin saun minar aku nagian kutwa pirin sa si iku apoy si iku neraka jahannam fauhmiya alaina fi nari jahannam fayuhmi biha jalluhu wa jabinuhu wa zaduhu pirin saun ati Nabi sallallahu alaihi wasallam agian kutwa tamukyan sisagian kutwa benengian sisagian kutwa kilinian sisagian kutwa kurian sabab sagiang kutu adanya dunakabli sagikat si sagiang kutu atamukian kullana buridat ru'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfa sana uman binati nabi makaluwi agiang kutu akapupiri sa si sagiang kutu atau adan diakat ami wajibun agiang kutu akan diakat kullana buridat uman dunakanipis agiang kutu akapsiksa awan sagiang kutu masa napakandung puman agiang kutu kapupiring sa usi sagiang kutu andung apakasalian yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana agiang kutu kapsiksa usi sagiang kutu masa na yatimban yang si sagiang kaya masa tanu na susaluman na si tanu nasang diburaya 50 diburabun apang gudamon na si saluman akiyama kalau gudamon agiang kutu atau apsiksaan si iku neraka jahannam hatta yuqdiya bainal ibad taman binati wa Nabi sallallahu alaihi wasallam samin tulay agiang kutu aku kumana si iku mga uripan aku kumana si iku mga uripan fayara sabilahu imma illa jannah nama ilaya mga tao agiang kutu at kubunusan nilang adin na mga tao apakabunus po neraka at kabunus si iku surga na adin na mga tao apakabunus si sagiang kutu neraka jahannam ikatlo mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga tao ako nagyang kutu orang nama tao aklo riba mga tao ayadun ini pagintaw niya nagyang kutu kapriba mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala ayakatur wallah ya ayyuhalladzina amanu dharu ma baqiya minar riba faiskan wati wallah mga tao niya maratya adi na mapagparan si iku puso yan ang paratya si iku wallah dharu ma baqiya minar riba na
ilangan ni udah mengniwa agil kana amialan mo sa agil kana pribadi natubat karo si iku Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi aminian siya sa agil kutwa hadisian hati yang manain قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هو السواء بمرقان سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلطة قوم ينقب بربان وموكله نغسطاو أبيقاتنون وكاتبه نغسطاو سميرات سيسا ينقب وقبسان أبيقان وشاهده نغسطاو أبيقشكسي سريان قد وقبسان dulu lagi yang kutwa di meriba وقال هم سواء نبتر نبي أجينا نتيين ننجل تدتر نقل بمرقان والله bimurkaan Allah yang bertuat kepada riba bigay sa peribaan bigay sa antun abainina bigay sa peribaan naguyang bertuat tatatag mo na darapa naguyang bertuat na matawa sa saksi sa giyang bertuat peribaan mangawin pun Allah subhanahu wa ta'ala yang kaya kawayag sa giyang kaya na dunia na sabot isa apapun ni kalau amakuan kasagyan kaya ng dunia nang gunatan ang kabu naipandibat ka amay kaanto na abay ni na makaw makasalungan ng mauri ay pag-isra kagyang kutwa tamuka si sagyang kutwa kaptunga na pa si iku Allah wanda kami ako agyang kutwa tamuka na amay kapalain mo si iku para so Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alwiniyan man akala luqmatan lan tuqbalu salatahu 40 yawman sadana ti Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makakan sa sakamas buah haram lan tuqbalu salatahu 40 yawman nadin ti Nabi terima nagyang kutwa sa buyang yan sa 40 ay pandebat kagyang kutwa mga taway nini pagbiya yan nagyang kutwa kasa ko ay amargas bigay usap pilak na kuman sa ulan ay sakasa ko amargas na kumisa ka man nagyang kutwa ay sakasa ko amargas o piraw to kumas mga uri kuno Allah subhanahu wa ta'ala apyasyatan mataman wa qulu qawli hada wa nastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbi wa sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.